جاره شامل بو سروک انستیتویا کردیا کافکاسیای کود همان دمه ده دامزرینره انستیتویا بخوان نویسکاره لیکولره براستی گل کارو خباتنوی هنن حال استودیوی میوانه منه امی گوتو بیجه که لگل بکنت بخیر هاتی زور سرچاوار هاتی ساجدره روداورا بله کوارا راماندره از 10 سال شوندا جاره یکم ندیم کردستانه او روژا آلای کردستان هاتم افجی پیروزبایی و پیروز کر روژا آلای کردستانه من ارده هفلی رجو ماچ کرد بخيراتي جارة كدن نها بريام دست بي بكنجي مشترى قلت تل كدري دميني تش كدري هاتية تقول از هر جاري الولاتا كيما ليه تل أذربيجان إجدايك بو يعني وصا؟ راست Azerbaycan'ı Kürdistan'a sonra beri bajarı kal bajarı resmiyete de kelbecer deniyor sandım. Nave asli kal bajarı. Kavıl bajarı. Aslında hiç kavıldı. Yani bajarı kavıl. Bajarı kavıl. Dilwe der Set sale şanzde dahati avakırın. Beri vici heye. Az bir deri dayık buma Baku Xandiye, bir deri Karkriye, Rojname devleti de, başa hatıma Kürdistan'ı, başa disevegeriye Sovyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna. Naji 3 sala ki deri Kurteye, ki deri Kare Kurdaheye ecvi derim. Malekete nine dereke. Malamın Gerroki em bebejin seyari. Mirov tıkarıyorsa beje. Her tim dibejin çıman naçı Avrupa, çıman naçı Amerika falan. Az her tim dibejin gavir ciye xuda gırana. herkes li ciyê xwe bi qedr û qîmet rast e. Piştî 30 salan careke din ew devera ku em jê re dibêjin Kurdistana Sor niha vegeriya bin hukmê yan jî bin kontrola Azerbaycanê. Kurd jî vegeriyan cihûwarên xwe careke din Kurdên Kurdistana Sor? Rast e 1992 şunda ev erdi Kurdistana Sor çar navçeye Laçın, Kalbajar, Kubatlı, Zengilan u beşeki Cebrail'i evket bin dagirkariye Ermeniyan u hemmu Kurt ve deri koçber bun. Ses çarsal beri disa Azerbaycan ev erdi Paştastan na Kurt ve digerin tev Azeriyan ve digerin erdikha merkezi navenda Laçın edi. Ticibuye Kalbajar'ı merkezi Kalbajar'ı tekriben 710 mal zıvırıya ve geriyeye Kubatlı, Zengilan ve geriyana bir sedam mal ve geriyana hemu kavul bu ya. Gevir sergeviri nemaya na hedi çedikin hedi avadikin o millet şey hedi ve digerin erdekha eftişteki serfiraziye ki mezine burastice embaver dikin ku pişti ve geri emdikarın hemberi asimilasyonu ki asimilasyonu kareki mezun bemeşini jiberk uzanın nodu nes selef ve Kurdun Azerbaycan'ı asimile buna. Asimilasyonu objektif ciheye, asimilasyonu subjektif ciheye. Yani murovnu kare bu asimilasyonu hem bu mesela Rusya Kayseri suçlar bikeyen, Sovyeti suçlar bikeyen, Azerbaycan'ı suçlar bikeyen elbette ki günahı vana, tavana vana heye li hemsari meşe. Ey Kurda bxojî he. Çiqas Kurd hene li Azerbaycanê? Azerbaycanê jimartina Kurda ne mümkün e. Ji ber ku wenda bûne yekî dibêje ez Azerbaycanê me ez Türk'üm jî. Yekî dibêje kokeme Kurd e. Yekî dibêje ez Kurdum lê ziman nizane. Lê resmiyetê de 4000 Kurd e. Resmiyetê de. Lê tenê gundê me de 5000 Kurd e. Gundê Karakiş Laçinî nizîkî ecmarê wana hemû Kurdun 10,000. Yani ev rekameki saxteye gor nerinê me, gor lêkolînê me ji 300,000 hatta milyonekî Kurd li Azerbaycan heye. Tenê li Azerbaycan. 300,000 ji vana tekriben 5-6-7,000 insan dibêjin em Kurdun û Kurdiyetî xwe jî xwe derdikevin belki ziman nizanin. Şuna vana da belki 10,000, 15,000, 20,000 jî ziman dizanın. Li her tim dibêjin veroş konferansı de jî got geri her Kurdistanî Azerbaycan'a ji xwe dostekî bibîne. Yekî de dostaniye bike em dikarin üst sevegerin. Ne bi rêyên siyasî, ne bi rêyê zorî, bi rêyê bi nermî, hevkarî em dikarin vana vegerinin her çiqaz vana ziman nizanin jî destozun.
sozun û netve perest. Gekê hejar te berê helbestên eşq û evînê dinivîsandin. Newsa dibêjin li Azerbaycanê gelek stranbêjan helbestên te kirine stran jî. Piştre tu vegeriya zimanê dayîkê êdî, te bi Kurdî dest pê kir, te gelek lêkolîn kirine, te gelek pirtûk nivîsandine, te li Asyaya navîn weşanxane vekiriye, tenha enstitûtî vekiriye, kar û xebatê te bi rastî nayêne hejmartin gelekin. Lê dibe ku gelek kes nizanibin tu kurê Şamil Eskerovî. Weke ansîklopediyeke zindî dihate dîtin bavê te helbestvan bû, lêkoler bû, etnograf bû, gelek kar dikirin. Tu dikarî ji me re hinekî behsa wî Spas bikî? anî bîra min bi rastî jî mirovekî ensiklopedik bu. Ez nikarim, ez tu caran nikarim bavê min. Ez her tim dibêjim Şamil Eskerov. Kingê dibêjim bavê min sanki ev sanki mülkiyetê min e. Ev Şamil Eskerov mülkiyetê gelê Kurd e. Ji ber vê yekê ez tu caran nabêjim bavê min Şamil Eskerov. Xellaz biçû. Ji bo de çawa Şamil Eskerov ji bo min jî wisa Şamil Eskerov. Jê re digotin yekemîn şervana Kurdistanê sor. Çima? Yani hincivi Azerbaycan'ı kes kurdiyeti ne dikir? Salın 6, 7, 8 da hincivi kestünne bu. Kestünne bu. Jiberveye ki 4 sala hatın kırtın. Kırtın 4 sal jibo kurdiyeti zindan ediyormuş. Brastici nırhaki milletemeye Şamil Eskerov. Yani kahraman eki benave. Bir zede naya naskırıncı de hizmeteki pır mezun kiriye. Eku nazdikin, nazdikin. Nazdikin. Zede giringnine, nav giringnine kar giringe. Karj bu millete. Nave difret. Bele, bele. Tu jîn hat ser şopawiye bêguman. Di konferansa hewlêrê de ya kovara raman tenûnertiya kê dikir û axaftina te li ser çi bû? Bele, zor spas ji bo raman bi rastî jî pir konferansekî baş be her çar parça Kurdistana hatibin rewşen birên pir eyan nav û deng û kur. Min helbet ez Kurdên Kafkasya hemû temsil kir derê Kurdên Sovyetê berê temsil dikir û taybetî niştiye Kurdiya Kafkasya temsil kir. Tevmin yek İbrahim Aliyev ji hatibi ev xortekî 25 sal Azerbaycanê zêde ziman nizanan jî lê gotara xwe Kurdî kir îro. Gotara Kurdî kir. Ev jî tiştekî baş bû. Navê gotara min nasnameyê Kurdên Kafkasyayê û Yektiye Sovyetê berî bigiştî min ji Azerbaycanê heta Türkmenistanê her 15 komaran Sovyetê berî lêkolîn kir. Nasnamayên vana netewî, dînî, hevalatî çawaya axaftinekî kanûskî zanîstî bû pir bal ji kişand ez ji pir kêfxweş bûm ku Kurdistanî bala xwe didin Kafkasyayê, Kurdên Kafkasyayê, Kurdên Sovyetê berê. Ji bo me jî wek rûdaw gelekî girîng e bi rastî çalakiyên we kar û xebata we ku hebe em ji nêzik ve dişopînin, dikine nûçe û cî didinê de. Em bêne ser mesela karê enstitûtiya we li Kafkasyayê. Hûn çi karî dikin? Enstitû hûn dizanin ku li Ermenistanê heta Azerbaycanê, Sankt Petersburg, Moskva dema Sovyetê kara kurdolojî dahatin kirin. Piştî hilveşînê Sovyetê Moskva kara kurdolojî tek çû, Petersburg'a tek çû, Azerbaycan'a tek çû, Tiflisî, Ermenistan'a tek çû. Li tu deverê niha beşê kurdolojî nemaye? Çava heye mesela Moskva yek jinekî Rusya'ya Pabedonosova, Moskva dusekes henin. Yani bu derfet oxa, bir imkan oxa xabat dimeşinin li desteki alikariye devleti ne devleti Rusya, ne devleti Azerbaycan'a, ne Gürcistan'a, ne Ermenistan'a tünne. Hani mesela du yek geçi yek hortemeye Ermenistan'a kara kurdoloji dikin, Azerbaycan'a akademi zanistleri yek hortekeye kara kurdoloji dikin. Bana hem takekesine yani pişkirtiye devleti tünne her tişataya gırtın. Jibo enstitüya ve enstitüye meci Armanca bu heye piştkiri jibo pişkiri tünne pişkiri manevi heye mesela maddi tünne merem maddiyet için ne lazım? Bir deri fikir lazım. Fikir lazım, karu xabat lazım. Pişkiri tünne, tu deri pişkiri tünne. Pişkiri em buxa nemirine, em buxa pişkirine. Em buxa karu xwe dimeşinin, em dame meci roj broj zêde dibe, karemej zêde dibe. Tev komele ronahi û organizasyonun dittir. 2 sala em konferansê Kurdên Kafkasya
Pektin'in breve dibin siyemin konferans em dixazın Kazakistan'e bikin em Portuki derdixin malpere meheye ensiklopediya Kurdi başa em naha dixazın meheye adara Nisan'e kovara kurdolojiye derkin Sovyetistan hatta naha yani işte ilveşine Sovyeti yani hemen beje kovara kurdoloji dernake ve mecbubi bazı keseme komisyona ki çekiriye gav bu gav karoxan dimeşinin. Bi giştî çend sazî li Kafkasyayê hene yê Kurda derveyî enstitûya we tu sazî hene? Zor emez. Azerbaycan'ı du heye, Ermenistan'ı seçar heye, Gürcistan'ı seçar heye, Rusya belki 20 yıl inci heye, set zedetire, Kazakistan'ı du seheni, Kırgızistan'ı du henin. Navvana da network, navvana da tekili levaze. Muhabın partiyen siyasi Kürdistan'a demvederi organizasyonu ve havadikin nabeyne vana dacı tekili kutube ev problemci heye. Boku hemu organizasyonu Kurda binin gel hev 10 sal beri me federasyonu organizasyonu Kurdiyenin Sovyeti beri vekir ev federasyon karu kabatı dimeşine em dixazın be sivan 10 sal em kardikin no me çend gav avetine kare me levazı em gerek kare xurt bikin em dixazın ku hemu nav hemu Kurdin Sovyeti beri Kafkasya'da ebbe tekliği peyvende hebe o tekliğe me Kurdistan'ı ra xurt be em ravanda Kurdistan'ı racı kare ki hevpar dimeşinin parçayın dittireci ji Khorasan'ı bigire Bakur başı roşulat rojava her dere tekliği meheye peyvendiye meheye em perçe Kurdistan'ı mezinin em endami neteve Kurdun her çıkaz em hevelati Azerbaycan Ermenistan jibibin Kurdistan velateme Dirokiye em hevelati Azerbaycan Ermenistan Kazakistan Rusya'na li em endami neteve Kurdun. Gelekî spas. Ducarek edim bi xêr hatî, serçavara hatî û destê we sağ bin ji bo vê karûxebata we hejarê şamil Serokê Enstitûya Kurdiya Kafkasya nivîskar û lêkoler di mêvanê me bû zor spas. Zor, hoş geldiniz. Serçava. Her bir şey.